کی دبیجه کرد بیزار و زمانن، کرد به دیتال و هنرن. کی دبیجه کرد ل دیتال و هنر آخوا خودی در ناکوه. هلبسوان یوسف برازی انکو به بهار میر داویه جمیرن هلبسا کردی یا کلاسیکه. دردان چه از دل جار کرم هی فلک، ایدی نکارم بیش مرم بون گلک، بار خزانی جی لبنهی نبس، سرداج پیسارا چه از بوم حنک. به بهار سال 1931 ده لگنده تلجرجه جدایک بویه. گنده تلجرجه سر به نافچه یا بابه یا پارزگاه حلبیه. به بهار ده ناو مالباته که هجار دا مزم بویه و او بچو که 4 برام بو و توی هجاریه باوی دخواست هر 4 زارو گنخوه بخوندن زانا بگه. لی جل هجاریه دنگ بون. توی وی که جی به بهار خودی ویانه که بهز بو و زورا هجاریه بر. به بهار براسی نتنه هوزنوانک بو بلکی مروه که خوی هست نازک بو کب ایشا و جانا ملت خود حسا نزدیکی 10 برهم و دیوان نویساندن و هر وها تیکو شرک بو خباتکارک بو خون و خیالی خود کردستانک شخوره کردستانک آزاد سری خود چه کربون دلی خود چه کربون و لسر بنگاه وی کردستان آزاد هلبستی خود رستن یا جوی کردستان بندست کوی آزاد ببه شستون هادم سیستران یوسف برازی دامه هلبست و آواز ما تومار کر پشتیوه سیستران دی دامه گلیزار دامه شیم بوریحان دامه تلدین بر لیجانه جارات الدوا سيستران دامه امان دلو وحبس وزندان ودباغان دل امان دلو امان دلو درد ياريت بكلام امان دلو امان دلو درد ياريت بكلام جان عشقي في دلو دلو كذب تنبو كلام جان عشقي في دلو دلو كذب سما يا سلا نادي سمن خيدي بني ويدا جينا من تنافسي دلي مسكتة تيدا سال چلونها بار کرن هات نممجه اجي هات من جمان مسافه چارا دخان زفستان خرد بو بقوت بو زفستان ری ندا کار بکه رابو دم حال برخور جرونه و دم هانا قدیان رابو دست بکار اخوار کرد اجي مدرسه دا بوم ده هاتم مال رابو مغرب بمرات قلت إملي مرات بيجمع تقول والله كنتش مرات تنبور لي نخيني وش مرات سويس نكي كيف مني از اشترى إملي نار بيجمع إدي بيد اسطنبول صار ذكر كيف مدهات من جيرا إملا نقول صحيحة هو بنيوي جبرسي حوالا هو بو خاندني هو پشتی کو بو خودی مال لباجار سرکانی خبردان ناو هزین سیاسی و جبر دا خازاوی یا نتبعی ده سال 1957 دا بو حوال الپارتی دسپیکا دامزرنا پارتیا یکمین لروج آوای کردستانی ده 6 سال 600 دسپیکا 600 خلقا یکی یا پارتیا خواه لباجار سرکانی دامزراند سرپرشتیاوی کر حتی روژا داوی جیان خوشی کاری خوی پارتیتی د ریزن پارتیا دموکراتا کرد لسوری الپارتی دا
بردوام کرد. با آزادی جیان بشرت کلیاوی به نونرین سیاسی و نافدارین چند و دب و رسم و هنر کردی ین وکی جگرخوین رشید کرد و کسی دن ین کدبی واریده دخبتن خورتر بون. ده سال 1966 جارا یکم دکه و زندانی و ده زندان ده حلبستا خویای یکم حبس و زندان به دارگی کبریت لسر دیوار زندان خواه نویساند. حبس وزندان او سالا 1906 كده حبسه دبو دبن دارا ده زورداري يعني استرانا حبس وزندان شكر حبس و زندان کورو تاریخ و منایی یوسف برازی ببهار وەک تێک و شەرک وەک پارتیەک ئەندامێکی پارتی خەباتکارێک gelek ئاستەنگ و زەحمەتی پێشە خەدیتن زلم و زۆرداری و هەروەها حەبس و زیندان دیتن چەندێ جارە بەردۆزە ملەتی خۆدا و ئەو بۆ سەدەم و دیوانە خۆیە یەکەمین حەبس و زیندان دەرخست. ولو شاف كيما دسترا عربي دسترا من كردي نزاني بسترا رابوش مرقو صاري خلكي تم بياي دفيت كردي بستري لي مخابل ناف كرداد وقتاق ميديما سر هنرمند ديما والبصفاني ما نشتغل ما ملت شاوان أصبح ای فلک بوتد نالم بوچنرگز شمسی بۆ نمونە گاوا کۆت لە هەلبەستیویش دنیێڕی لە هەلبەستیویدا گازم تونەیە بەس گازیکردن هەیە هەوار هەیە لە هەلبەستی نوینادا دەبێژە کۆچێن مەبار کرد دانین لە زۆزان ئەو پر من خۆش تەڤمێر بوو چیمان هاتن ji dûr ve wan pir kon vegirtin dijmin li dor min çadir û sîvan rimbazên dijmin wan rimhejandin hatin li ser min wan şergerandin ez bûm birîndar tevga û pezçûn نبالي مبو هبالي مبو اوینا کردستان و بارزانی نمر ددل ویده بو و ده حلبستا ویده بو و خونکوی هبو کو روژه که جروژا بگه جا سرتر با بارزانی نمر. Di 2006 de min jî xwest ez alîkariyayî bikim. Ez nîvê wê xewnê jê re cîbecî bikim. Me dawetek fermî jê re rêkir ji bo seredana Başûrê Kurdistanê Herêma Kurdistana Azad. û got roja ku çûyî seredana xwe xilas kirî got te xewna min cê anî û heger ez biçim ez birê de jî bimrim tu mişkile îdînîne. برزانی تجارت ام جبیر ناکن تبرزان گلاویجی تاوی خزانیه و تاوی زندانان نویساندنا خو بردوام کرد و ده بر کار روشانه دکر تا کو زاروک خو خودی بگه. از هات الجبال خسرو نموي دي ونوي نامدي والحمد لله جي محظو جينا بوشمان ومشان رازينا الحمد لله كاري خوشي دكر وشغلي خوشي دكر وكاري مالي زارك خوشي خوشي دكر دفقيه جدي والطنقاي تجي زاري خوشي خوي دكر وكرجي خودن دا ودرس دا وانا وناقي زارو كاجي نوان دكر وميراني بشتاقو سينغا خدادر الحمد لله وكانت حبساجي كانت حبس زيناراجي وشعري خوشي قول وخلمو دفتري خراكر وناقي خلدية بلاكر الحمد لله حتى شراري كنت برشي كردستاني جينا ودنقيري وعملنا كوشمان بسري مجبر بلنده واجي رازي من خود اجي رازي به
بريق وفات بك طبعا إجابة رخن سر ملتي ما طبعا قش هنر من دي خول بس بانح واحد ذكن بس اختار تنقاية اللي خدي درناك من سد سديدة يعني يوسف برازي يقول كتلاك سريوي ده يبري وفات بك يقول سد وبنجي حزار جير لازمه كسكي آليكاريا وينكر وقتا كردا آليكاري بكرا وواجبه خب يوسف برازي بكرا حتى وفات جي بكرا وكردا بقوتا وجداني وان بقوتا وان ما تشتيل الماء مكر لقي قدراوي بو وفات كر ڕۆژئاوای کوردستانێژی بەر و ئازادیە خۆت چێ ئەم هێڤینە ئەو کەسایەتی ئەو تێکۆشر ئەو هەلبەسڤان و غێری ویژی ئەم مافێوا بنەوە ئەم وەلە بدەرەنگیجی کە دەبێ ئەم ڕێزێکی زێتر ژوارە بگرن و ژمالباتێ وارە و بەرهەمەی وای نهاتی چاپکردنجی ئەم چاپ بکەن وقتا يوسف براج صاغبو كم كس دوراي ندي انا 10,000 انسان هاتبه هر يك بس نيودده كما وقتا بري وفات بك نهات نقوتكا وضعيتي ابوري شي كات شتكت دمرت دمينه كس سؤالا وينكر يعني من نادي تروجاكي روجان غازن جي كردكي كر انش بزافكي كر انش سياستي كر من ذا ناديت حتى روجا ايرو قالك انسانين ما بلا بيسرو شون مخابن ودقال قالك تشتين خوبه قالك تشت بخور برنو چون او رياكو كاربن درب خن ناديتن وكاسك يجي بدستي وان نقرت جسد جان كبير خاروي زلال به نجي كورت آب قدني بوي ببينه لهاوي وي مروبي وي لخشون جي كلمة شاجي ميكروبي جبينه كسي تسوق ويرا قلد به قلس نترس ميراد لام قلد دچينه كسي ميل خاص درس ميل بي بكشتن كسي ميل خاص بي اويا بخونه به بهار گلک خلات ده فستیوالان دا ورگرد جوان خلاتا جگرخوین بو لی خلاتا وی یا گرینگ اوینا ملت کرد جویر و مایناوی ده رامانین وانده بو. چپکم بجان پشتی هر جینا جوان باغچه منهش تیدا گلک ناک خویان قطبی جسر ایرو چما آواجیان آفنه جبین گوله وکانی سرحدا تو دنگ جشالولا و قمریا قنه گریم لناف تشتک جمن راته تنه تيدا بيان أزبي مراز والمامتنة تشتك جقل صانيد بين هيبي خدا واري مكدستي شقل روبي وقل وانا لهب تبال كل وار بلبل جينا مني ماي تجارنا بمشكل فرمان كتي دست بي جرين بيسو قدا